Khenseli Chindani Khenseli Pumzile Z na nangona ko wati Dionzo Khenseli hlulani fano magaisa na mangu msawa aura ya kumembiri yawona mangu ya tabu ya soswani afu kupile wara ya mwanhlekan lo kwa kamkana lo na FM makombandlela mina ni khalanga pet matebola ingwana rsimato wa jimo shitanga mashigirta shachana makuna lwandanda mixero me ntaka wana trainer la studio 1 again ilenga kona amasingeta mall tani seswe nga kubyela kumsumuri kun'wana un'wana na ira mthandro un'wana un'wana va iri kwala ntshemba va famisi bya xitichi va ta vona ku hi kuma switulu nyana ku va ku ri na vuyeni byo tala laha handle la lebyi byi lavaka ku van'wana va lava ku nghena va hi byela leswi van'wana va lava ku vutisa swin'wana va lava se va lo yima nkarhi wo leha hi ndlela leyi kumbexani hi ta va lulamisela ku hi va kumela xitulu ku va kota ku tshama hi ndlela yoyeleyo namuntlha ka nongona ku Afrika Wa Vulavula timhaka ti tele mingisero mugana lona FM ti tele timhaka leti hi ku hi suka ka ku hela ka vhiki loko a ku tele migingiriko yo tala ku katsa na timhaka ta ku va xiviko lexi xi languteriwe hi mahlo ngati xa timhaka ta xikepe lexiya xa Lady R xi hetelele xi ku vikiwa leswaku executive summary nkomiso wa koho wu ta huma namuntlha se hi ta twa ku kahle ka nkomiso luwa wu ri yini loko hi ka hi languta kambe mhaka yin'wana yo ka yi nga tsakisi hi leyi va ka Transnet va lahlekeriwe hi mali ka lembe ximali leri a va kotangi ku endla ku bindzu ra vona ri kota ku tiyimela hi roxe kambe mi ni nge hlamali hi ku hi vo CEO lava va hetelela ku va vula ku hina hi nge swi koti ku lunghisa swiporo hi ku loko ho lunghisa swiporo ku ta hela mintirho a tilorini leswi nga hetelela swi va vangela swi vulavula swo tala swa ku kumbexani va nga va kumbexani na vo va ri na tilori leti nga le ku jikajikeni hi ndlela yaleyo mi ri yini timhaka ta ku vekiwa xitulwini ka president Emerson Mnangagwa ntirho wolowo wu le ku yeni mahlweni namuntlha handle ka hambileswi ku nga na swiphiqo kumbe ku kombisa ku vilela ka mavandla yo kaneta swin'wana swa leswi swi nga kona mingiseri wa mugana lona FM kasi yin'wana mhaka leyi nga le ku yeni mahlweni i timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha ku vengeri ntlakuka wa mafurha lowu nga ta va kona xikarhi ka vusiku loko hi ri xela ra vunharhu ngopfungopfu ka nxavo wa diesel wu ta hetelela wu va wa xiyimo xa le henhla swinene lexi xi nga si tshamaka xi va kona laha Afrika-Dzonga se swi nga swin'wana timhaka to tika swinene hi ndlela leyo n'wina va economic freedom fighters mi ri yini hi xiboho lexi nga tekiwa hi va Democratic Alliance lava nge ri va vilerisiwa hi timhaka ta ku van'wana va vakhanselara laha ka masipala wa Tshwane va tirhisa madzolonga ku hundzisa matitwelo na mavonele ya vona i swin'wana swa leswi kumbexana ni tshama ni kha ni vutisa minkarhi ya ku tala loko a dyondzisiwa timhaka ta minjhekanjhekisano na ti-debate a hi byeriwa ku loko hi debate kumbe hi njhekanjhekisana hi fanele hi njhekanjhekisana ku ya hi mahungu lama hi njhekanjhekisanaka ha woho se ve ri minkarhi yo tala loko ma kha mi njhekanjhekisana na munhu mi phikizana i va hetelela ku ntakuba swi vula ku a nga ha ri na swo swi vula a ni tivi ku swi nga va swi vula yini n'we vaseketeri va vandla ra economic freedom fighters kumbe n'wina mi ri landzelelaka mi nga kota ku hi byela ku endleka yini hi ndlela yoleyo ni teri sweswiwani ku ri khale ni ta va ni rhurhele Vuhosi bya ka-Mahonisi mi ta tsundzuka ku ri a va ri khoto hi siku leri ro sungula ra n'hweti leya Ndzati hi ra vuntlhanu xana a ku endleka yini va ta va ri kona buti Amos Risenga Mahonisi hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona sweswinyana ku nga ri khale hi ndlela yaleyo kasi ke ku na bava laha na vo va vilerisiwaka hi timhaka ta ku veri na sapotisiwa n'wana loyi a nga ni yingiseriki xana ku endleka yini se swin'wana swa leswi hi nga ta va vutisa ku se a mi vula ku a nga hadi ku a nga ha mi yingiseli na kambe ke hi vo va nga ta hi byela ku kahle ku endleka yini loko mi ya mangwini ya misava kumbe nhlokomhaka ta mangwini ya misava ya hafu ku bila wara ya 12 hi ta bula na nkulukumba good enough Mashego lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi langutaka mbulavulo wa president veri a ku na vumbhoni lebyi nga kumeka bya ku komba ku xaviseriwe tiko ra Russia matlhari kambe ke swivutiso ku va ku loko ku nga kumekanga vumbhoni swi vula ku a ma xavisiwangi ke nako loko ku ve a ku na vumbhoni lava va le America maambasada wa le America vona ke va fike njhani ka xiyimo xolexo n'wina tanihi vaaki mi ri yini hi xiyimo xolexo ke hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za khale ka murhandziwa wa mina mi nga tirhisa @mathevula.dp un'wana ku i ncini khale ka murhandziwa wa mina i X se X leya khale mi ku Twitter mi nga tirhisa @mathevula.dp ndlela leyi kota ku twa ku mi khome yini ku ya amahlweni masagwadi ya vuyimbeleri ya sunguriwile ya simekiwile ni tshemba makhama mi ti votela tinkambe ta n'we loko mi nga ri ku ti voteleni hi swo swi nga ta endla ku mi gungula loko se hi ya mi tivisa ku muwini i Pat Kalanga le makumu se votani mi seketela tinkambe ta n'wina ku sukusela ka lava ha sungulaka ku ya ka lava va nga na ti-album ta xiyimo xa le henhla hambi ku ri risimu leri ri rhangaka emahlweni hi ndlela yo yeleyo
Chidad imani ven ngela chikangwa seswani amkela ba Vuhosi ba imela he buti Amos Resenga Mahonisi buti Amos hleka Nhlekan botpet nimithola kolo kumshani umlungisi wame wa mchini la etaba ka pfumelela leswi mitwala sakse so mifikile namutlha mina lexi ni xi tivako i kube na ntshamo ekhotele henhla a thoya ndewu hi ravuntlhanu leri humaka roho ivi yi hetela yi ku timhaka leti ta ka Mahonisi leti ha ti susa ka nxaxamelo wa ku tengiwa ka milandzu la khoto leyi hi hlamuseleni hi fike njhani kwalaho. Okay, mi ta tsundzuka ku hi 2020 hi ti 26 ta May ku ve na court judgment leyi nga endliwa down at Thohoyandou High Court hi Mula J laha a favora vukosi bya ka Mahonisi leswaku i vukosi byo tiyimela lebyi byi nga ri ku hansi ka vukosi byin'wana. Ka judgment yaleyo u ve a bakanyela a tlhelo xiboho lexi nga tekiwa hi premier ku na ti-recommendations ta commission leyi yi nga kombisa ku Mahonisi a nga na vukosi bya ku tiyimela. So ti-recommendations ta commission leya ti-invalid a ta ha tirhi helo sweswi na xiboho lexiya xa premier xi ve xi bakanyeriwa tlhelo ivi a lerisiwa ku ya establisha Mahonisi traditional community a tlhela a veka na hosi leyi va ndyangu va nga yi hlawula. A hi tlheleleni ndzhaku. Yes. Swi sungule kwihi leswi swi vange yini sweswi manga swi vulaka swi sungule ka munhu loyi kumbexani a nga va ka nga xi vonanga na statement lexi mi nga xi humesa a nga tiveki nchumu hi swa vuhosi bya ka Mahonisi. Okay, vukosi bya ka Mahonisi byi tumbuluxiwe around 1840 Mahonisi wo sungula laha a ku ri vukosi byo tiyimela a byi nga ri hansi ka vukosi byin'wana. And then ku sungula ka apartheid swi ve swi disadvantage ya tihosi tin'wana swi favora tihosi tin'wana. Hi 1962 vukosi bya ka Mahonisi byi ve byi hoxiwa ehansi ka vukosi bya ka Mavambe leswaku a va ha ri tihosi se etindhuna. Ma ta swi tiva ku minkarhini liya mabunu a mo ti endlela leswi ma vonaka swi ri right ku ya hi vona va kha va undermine ndhavuko wa hina na yini hinkwaswo. So kusuka kwalaho ku ve na tinyimpi leti ti lwiwa ta ku defya xiboho lexi nga tekiwa hi mfumo wa mabunu mara ku va a swi olovi ngopfu ku lwa na a swi nga olovi ngopfu ku lwa na mfumo luwa. So hi 1996 ku ve ku establishwa commission leyi va nge Eralushayi leyi ntirho wa yona a ku ri ku ya lavisisa na ku vuyisela vukosi lebyi nga lahleka hi nkarhi wa apartheid. So hi yini layani fika hi presenta ivi commission leyi yi humese report hi 2004 la a yi bumabumela ku Mahonisi na vukosi byo tiyimela mara xiboho lexiya ti-recommendations leti ta commission a ti implementiwanga. Hi tlhele hi tlhelela futhi hi nghenisa xin'wana xikoxo 2009 ka Khatla laha hi nga ya presenta hi 2015 hi November. Khatla yi humesa report ya ku va ka Mahonisi a va na vukosi. Swi vula ku i munhu wun'we botpet a tsalaku xikambelo i nyikiwa question paper ivi a tsala kuma 96 ivi va ku hayi hi nge ti tirhisi teto a tlha nyikiwa the very same question paper a tsala tinhlamulo leti a nga ti tsala ka leyo sungula mara va ku sweswi se u kume 7 a wa kuma 96. So swi veka kun'wana mara loko se hi langusa report leya Khatla ve hi swi vona ku a va tirhangi kahle va ve va nga tekeli enhlokweni the overwhelming evidence leyi nga yi support yi nga yi submit in support of our case. Laha hi 2017 andaka loko va ta va hi kume papila ka premier ra ku decline xikombelo xa yena hi nga va yisa a court leswaku court a ku vi ku ri yona leyi yi hi pfunaku ku overturn xiboho lexiya. So the recommendations ta commission ya Khatla ti ve ti reviewiwa ti setiwa aside na decision ya premier sa ku ri ku premier va ya implementa leswi judge a nga swi vula laya. Se a matshan'wini ya ku implementa va endle leswi i appeal. Va endle appeal aka appeal leyi lava nga biwa ka leave to appeal ku sungula hi mhaka ya ku va yi file out of time. Okay, va yi file out of time ivi va tlhela va nga file condonation application. So yi fike yi dismissiwa with cost lava fanele va ya hakela maloyara ma hina. So va ve va petitiona SCA Supreme Court of Appeal laha va nga yi vuyisa back aka full bench a High Court leyi fanele ku se ya yingiseriwa hi vanhu vanharhu. So va grantiwe leave to appeal April last year
leyi nga lapsa hi ti 5 ta August last year. Kwalaho ku ta fika sweswi hi September a va ndlangi nchumu a va fayilangi nchumu documents ku ya hi procedure ya court a va regardless ya ku va maloyara ma hina ma va tsaleleni more than 5 times ku ri va kulukumba mi bohe nkarhi ende swi delay ya hina swi leswiwani hi kombela mi endla swi swa right a va endlangi until iza yi ya accord to 1 ta September this year laha loyara ra mfumo loyara ra premier a nga fika a ku hi kombela ku matter leyiwani yi nga hundzeli ka merits nakona hi buwini hi technicality va acceptini ku a hi fayilangi nchumu mina na ha ku briefiwa wa vunharhu namuntlha i Friday lero ku hava nchumu a yi strike off the roll hi ta hakela ti cost so laha hi nga fika kona kwalaho ku hakeriwa ti-cost swi vula ku ti-cost leti hakeriwa kusuka office ya premier kusuka office ya premier ku fanele va hakela maloyara ma vona mfumo va hakela maloyara ma hina mo fika mambirhi so and i dismissal ya vunharhu leyi ti-cost letiwa i ta vunharhu lero sweswiwani hi nga kha hi vulavula hi tibili tin'wana tikulukumba ngopfu petipete leti nga henhla ka a hi tlheleleni ndzhaku okay loko gata yi humesa xiviko yi teri n'we mi wela ka mindhuna ya ka Mavambi ya ivi mi ya lwisana na swona khoto ivi khoto yi ku kahle liya ya gatla hi yo a yi ri yo ya rhwaluxaya hi yo a yi ri yo se a ni lava ku kamba ku kusuka kwalani va ka Mavambi vona ke ve le ku aphileni ve le ku ndlenini vona loko xiyimo xi titana loko ni lava ku kamba ku i premier va aphelaku kumbe i va ka Mavambi kumbe njhani okay loko hi nghenisa matter ya accord ti respondents number 1 a ku ri premier wa Limpopo number 2 ku va chairperson wa commission ya Gahla number 3 ku va yona commission ku va Vuhosi Mavambi ku va Mavambi traditional council ku va MEC wa Coxter nga vanhu va lava un'wana mara a ku ri vanhu valava the respond yeah out of 6 respondents lava nga teka xiboho xa ku aphila i premier hambileswi na MEC wa Coxter a va lave ku join va part va be along the way vona se va nga appearela sweswiwani ku sele premier R1 leswi hi nga swi twisiseki ku to what end va la ku achieve ngopfu yini premier because vanhu lava hina hi koxa ku humesiwa aka vona a va ha ri ku yiphesiweni mhaka leyi and hi vona loko ku ri na ku lahlekeriwa hi vona va nga ta lahlekeriwa loko swo ya hi sweswo premier a va fanele va acta as an administrator ka swilo leswi va nga vi referee va tlhela va nghena a groundini va tlanga bolo swi vangela ti-conflicts hi ta va lava hi ta kota ku twa ku va angula va ku yini hambi ku nga ri namuntlha hi ndlela yaleyo kambe ka n'wina va ka Mahonisi mi yisa ku yini mahlweni leswi swi fanele swi humelela i ku hi tshemba ku lama hi wona makumu ka gondzo leri ka nyimpi leyi nga yilwa for ma vona kusuka 1962 i nkarhi wo leha swinene so hi tshemba ku lava wona makumu sweswi lexi i nga ta hikokwalaho ka yini mi tshemba ku le makumu a ni ngo ku susiwa hi mhaka ya ku ti-technicalities a va ti landzelelangi kambe ti-merits a ti se discussiwa so before matter yi proceed ya a Supreme Court of Appeal ku fanele ku va na ti-grounds leswi nge i ti-grounds ta appeal so mara mi nga fika mi convince a judge otherwise ku hayi a nga tirhangi kahle mara hi ta fika endla yini hi switlhantlha loko hi fika le accord ni mi byela ni tshame kwala botpete ku leswi va swi endlaka ko va leswi hi xilungu hi xinawu hi ngo i ti-bad denials loko sweswiwani botpete na va ni ri na movha ivi ni ku movha lowu wa mina ni humesa na phepha ro kombisa ku movha lowu wa mina n'wina loko mi lava ku kaneta mo kaneta hi nomo fanele mi humesa phepha rin'wana ro counter evidence leyi hi nga na yona se vona it's all about bad denials we deny mara a va submit nchumu a ku counter evidence leyi nga kona hi mhaka appeal phela i ku ya langutisa judgment liya laha judge a nga kona error ku ri loko ku veke a nga endlangi error leyi nkarhi wun'wana outcome ya court judgment a yi ta va yi ri hi ndlela yin'wana se hi langutisa court leyi nga henhlanyana ku yona kumbexani hi nga swi vona hi ndlela yin'wana so ku hava nchumu sweswi ni vulavulaka leswaku
ko abuse process ya court hi premier and swi vava ngopfu hi ku futiwa ti-bill leti ka timali leti hakela ku swibalo ma swi vona ne leyi kumbexana yi ta va mali leyi mali leyi a yi ta yi tirha nkarhi swin'wana wun'wana yi akela tribal nkarhi wun'wana yi set up a council ma swi vona se mara yi le ku wastiweni mali ya sweswiwana hina sweswi i ku hi fanele hi engage na office ya premier hi mhaka ku a ni matter yi struggle off the roll se sweswi hi fanele hi set appointment na premier laha hi nga ta hlangana na vona hi premier ku na judgment at 26 ta May 2020 sweswi a ka ha ri na nchumu ka case leyi ku na appeal a yi appliwanga a yi hundzuluxiwanga mi ya yi implementa rini a ni mi directiweni hi court ku mi fanele mi ya tekela nhlokweni hosi ya ka-Mahonisi na vukosi lebyi bya va vukosi bya ku tiyimela mi ta swi endla rini se va hi byela ku hi fanele hi yisa ku emahlweni risenga khenseli swinene ku va mi ta hi byela hi ta va lava premier siku hi nga ta va lava va premier kwala vhikini reri loko vo ka va nga ali hi ta mi byela ku va ri va ta ri ivi mi kota ku yingisela mi twa ku swi swa n'wina swi hambana kwihi swi hlangana kwihi ivi mi vona ku ma lava ku hlamula swin'wana ke hi ku hi vona hi va nyika nkarhi ku va hlamula leswi nga mi swi vulaka okay khenseli swinene ku khensa mina botpe inkomo va lava hi bula na vona mixer Mganano FM i kulukumba Amos Risenga Mahonisi va suka ka vuhosi bya ka-Mahonisi laha a ku langutiwa ka timhaka ta xiboho xa le court mi swi twile ku swi fambise ku yini loko i nga tivi nchumu ku fana na mina ri mbuyangwani titano wo hlakata ku mali ya xibalo xa hina yi le ku huhweni kambe ke kumbexani vo premier kumbe hofisi ya vo va ta hi hlamusela kantswa hi kota ku tiva ku xiphiqo nkulu ku nga va ku ri yini hi ndlela yeleyo hi le ka 0860002543 i mani vuya na bala va ya andzaka leswi hi laha hi nga kona mixer Mganano FM Afrika Wa Vulavula ka Mganano FM nga ri khale ta kuma nhloko ta mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Hlulani Fanol Magayisa kusuka kwalano hi bula na good enough Mashego va hi pfuna ku twisisa timhaka leti ta ku humelela ku hela ka vhiki ngopfungopfu ka president kusuka loko va vulavule a Dobsonville Stadium ku ya loko va vulavula na hina namadyambu hi timhaka letiya timbirhi ta BRICS va tlhela va vulavula na timhaka letiya ta Lady R hi ndlela yoyeleyo kambe laha na miyingiseri la lava ni lava ku ka timinete leti nharhu hi nga sala na tona va hi byela ku xiphiqo xa vona i yini i nhleka ni buti minjhani hi pfukile minjhani hi pfukini hlamuselani vayingiseri lava va nga kumbexani un'wana wa vona a nga hetelela ka mpfuna xiphiqo xa n'wina i yini mina xiphiqo xa mina i ku na maintenance leyi ni nga ku yi maintaineni n'wana a nga kula a nga na 23 years loko a ri na 23 years hi ku twananiwe leswaku mali liya i ya xikolo a xikolweni sweswi a nga ha ri ku yeni ni verifayili ni endle hinkwaswo le xikolweni va ni tsaleni papila va ka magistrate vo fika va teka tifayili va veka hansi va nga heleketi le ka n'wana luya kasi siku ro sungula ku ye mina ni submita papila leriya a ku ri papila ra maintenance okay ta hi ti 10 ta March kusuka kwalano hi ti 10 ta March ku submitiwa rin'wana a nga ha tangi futhi until ku ta fika ti 3 ta August a nga ha tangi futhi leswi swi vula ku va ka magistrate ku na lavo va nga fika va teka xiave va nga yisi na mapapila ku apply mapapila ma ku ringana 6 a va yisangi lerin'wana ra hi May hi kona mina hi ti 3 hi ti 2 ni nga ni ya kamba ni kuma ku a ka endleka nchumu hi ti 3 i va ni teka over ni ku ni kombela ku ri a hi yeni mi yisa papila leri ya ku hi ta kota ku kuma mfana loyi ku a nga le ku teni leri ku hi n'wi vitana mfana loyi xo sungula i n'wana wa n'wina i n'wana wa mina hikokwalaho ka yini n'we mi nga n'wi teki mi ku a hi fambi ka magistrate a ma ha hlamulani ku endleka a ha hlamulani ku na mhaka yikulukumba ngopfu leyi nga humelela ni fayiwe nhloko laha ku na kun'wana laha makola ni boxeke nhloko hi ku lunga nhloko mhaka i ku ni boxeke nhloko hi ku lunga mhani wa yena na vona na yena no hinkwavo va ri 6 va na xikimi xo karhi lexi va nga xi endla lexi nga kumaka ni fayeka nhloko laha ni fayeke nhloko ni hume mhani wa yena ni maintenance hinkwayo 313,976 and 6 cents leyi ni nga va nyika loko ku ri ku yena a nga va nyikanga mali a hi problem ya mina loyi ni kombela ku mali liya ya maintenance liya yi yima se swi vula ku va ha koka mali ya n'wehe ya ve le ku tekeni na sweswi that's why loko va hi n'wi vitana mfana loyi a nga ri ku teki loko mi yi humesa leyi ya 300 yini a yi ri ya yini a mi huma peceni a ku ndleka a ni nge se huma peceni na ha ri ka mfumo na sweswi a ni se huma peceni se va yi teka va yi kuma ku mali mali va yi tekeka a pensioneni ya ka mina pension fund ya a va yi tekela ku n'we mi vhe mi hambana na vona mi nga ha hlangani helo kumbe a ku ri mhaka leyi ya ku ma divorcana kumbe yini
a va yi tekela ku mina na vona ha hambana va yi tekele ku mina na vona ha hambana hi hambanini na mhana yena loyi a sala a teka over mhaka ya xikolweni ka mali leyi ni nga ku hakeleni ya se ku tsakela ka n'wina mi lava ku xo sungula mi hlanganisiwa mi pfuniwa ku ta jale ra n'we ri ta ka magistrate ri ta vula kokwalaho ka yini ri nga ha exikolweni kumbe mi lava ku pfuniwa ku mi nga ha ri maintain mina leswi a ni ndzi se swo le ku sunguleni a ni endle tintswalo ta kahle a ni n'wi vitanini ku a ta hi hlamusela ku xiproblem i ncini ku a nga ha exikolweni ku mali wa yi kuma a nga ri ku teni ni ringete tindlela hinkwato ni ya ni ya lava na gqweta swi tsandzini lero swi tsandza ku hi ka magistrate swi tsandza ka magistrate i xaka ra vona loko mi tsala papila mi yisa le ka magistrate mu ku no ta avati leyi a nga ri kona yena va sa va teka papila leriya va n'wi nyika leyi loko va n'wi nyika luya a ku no a swi pfuni nchumu leswi a ku ta n'wi phorisa a ku ta n'wi phorisa se mi henhla ku vuxaka lebyi byi nge le ku mi tshikeleleni byi le ku ni tshikeleleni ni ringete tindlela tinharhu ni ye ka magistrate un'wana futhi luya na lonkulukumba wa kona a fika a phendla laya hansi a languta ku tsaliwe yini va tsale ku dismiss munhu loyi a nga ri ku teni na i dismiss ya njhani ya ku munhu loyi a nga ri ku teni mara kume kona dismiss ene munhu loyi vulavulaka hi yena i ntswatsi phela i hundzisini malembe ya 21 inaka ko va ku nawu wo hi woxe kana anakeni wa vula ku munhu wa hlayisiwa ku kondza za tirha swi na mhaka ku ina ku nga ri problem yaleyo aka mina hi ku mina a ni lava ku a ya xikolweni a ta kota ku kuma vutlhari a ni nga na problem mara problem hi leyi ni vavisaka leswaku why magistrate a tsandzeka ku vitana munhu loyi a ta heta ti tshama hansi tafuleni vulavula ni mi twini hi swa swo vuyingiseri wa mehe mi va twile mi te yin'we mani vito xikalavito veri va vito kambe loko mi lava ku va pfuna ni kumeni va ka hina mi nga ya kwale ka mathebela dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo ni ta vutisa technician ya hina la ku hi nga hindza hi koho ka magistrate wa koho va hi komba ofisi leyi va tsandzekaka ku pfuniwa ka yona ke loko a swo koteka hi ta hindza hi koho loko hi huma laha kambe ke loko swi tshika swi tsandzeni n'wina mi tivaka nawu na swi tiva ku nongonoko lowu yingiseriwa hi vanhu vo tala na lava tivaka nawu hi pfuneni hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni makume na rumbirhi timina ya ku wara ya 12 ni hlwerile ku ya le ku nga na hlulani fanuel magayisa hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ivi kusuka kwalano hi ta bulana tatana good enough Mashego gayisa imfumo wa hina best Xitsonga duo or group lava hi va yimela ku langwa Oscar Makamu na Majuvani sisters B Itatinate boys C Jakas Maluleke na Makhanani sisters D Vanhu va Mtakaro E Daniel Brothers ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito duo ku nga DUO na letera nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi ku vota swa pfale hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we hi vota kan'we ku na swipimelo munghana lonene FM Xitsonga Music Awards hi mpfumo wa hina #XMA18 la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula hi sweswo muyingiseri wa munghana lona FM ni comment hey ku busy la ku busy kama msiritani hi vuyeli le ka xiphemu xa vumbirhi xa hari ka xiphemu xo sungula xa nongonoko Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyi la ku bulana tatana good enough Mashego hi lava loko hi ka hi vulavula timhaka ta tiko hi va kombelaka ku hi yingiseleleni hi twa ku mi twe yini mi ta kota ku hlamusela vayingiseri ku mi twe yini hi ndlela leyo n'waxemi ku tshame ku ve na hoyi endzhaku ka loko matsalani general wa ANC a kombise timhaka ta ku kulumeka ka 70% ta leswi a va swi tshembise va voti hi lembe ra 2019 va swi fikelerile ni tshemba ku loko president va vulavurile tolo vanhu va ta va kume swo kuma va twa ku a va ku yini hi ndlela leyo Mashego nhlekani mi amukerile ka munghana lona FM inhlekani prophet na vayingiseri va munghana lonene FM hi na swilo swinharhu leswi hi lavaka ku vulavula na n'wina hi swona mayelana na president Cyril Ramaphosa tolo tatana Mashego xa ku sungula i mbulavulo wa vona
adopsonville hi teka yini ka swona xa vumbirhi i mbulavulo wa vona mayelana na BRICS hi teka yini ka swona xa vunharhu i timhaka ta lady r a hi sunguleni la ka timhaka ta mbulavulo wa vona le adopsonville tatana Mbalula va tshame va ku se va fike kolomo ka 70% ya leswi va nga swi tshembisa vahlawuli kumbe vavhoti hi lembe ra 2019 loko mi yingisele president mi twe loko ni se president to leswaku a nga vulavulanga swa ku fanele leswi swi vulavula tatana Mbalula hi ku ri tatana Mbalula lo i nkarhi leyi a ku va fikelele 70% a nga swi koti ku vulavula kahle ku ri hi lembe ra 2019 ka manifesto ya hina hi tshembise vanhu leswi na leswi na leswi na leswi so loko hi vulavula ku ri 70% hi vula leswaku eka 10 ya swilo leswi hi tshembiseke vanhu hi swi kotile ku ri hi humelela eka 7 ya tona so hi nkarhi leyi president a vulavula hi twe leswaku ku na kun'wanyana a vulavula ti-details ku ri ka leswi na leswi a hi swi kotaka ku fikelela ka leswi a hi swi kotanga ku swi endla so ka president a ku na ti-details ta ku ri xilo yini leswaku ri a va swi kotanga ku ri va ta swi kota ku swi endla mara ka Mbalula a swi ri more general hi ku ri Mbalula wa swi tiva ku ri vanhu va ku tala ngopfungopfu malunga African National Congress va ku ri loko a vulavulela vona i vanhu va ku ri a va hlawuli African National Congress hi ku ya hi ku ri i vulavula swilo yini ka manifesto ya yona va hlawula African National Congress hi mhaka ku ri i qembu ra i organization ya Nelson Mandela yi lila ku ri loko va byeriwa kumbe va dyondza le xikolweni va byeriwa ku ri 1994 hi yona ya ku ri i swi kote ku ri i khulula vanhu va laha Afrika-Dzonga so vanhu va ku tala va hlaya ka manifesto leswaku a ta swi kota ku kaneta ku rona mara mi tshembise vanhu ntirho a yi voni ku ri ku na ntirho hi tshembise vanhu security ku ri vanhu va ta hlayiseka a hi voni vanhu va hlayisekile mi tshembise vanhu leswaku swilo swa ku tala leswi va swi tshembiseka swi veka so tolo leswi swi twileke hi mhaka ku ri president a acknowledge mama ya acknowledge leswaku ri munhu un'wana na un'wana u tiva swo hayi leswaku ri a swi le ka manifesto swi nga leswi loko se xiyimo xi te tani swi vula yini tatana Mashego ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku va teke goza leri tanihi hi African National Congress mi vona ku ri goza leri ri nga hetelela ku ri va vuyerisa xo karhi ku va va teke goza ra ku a hi fambeni hi va byela hi xifunda ku ri hi 2019 hi ndle leswi sweswiwani hi fikela hi ndlela leyi hambileswi van'wana ni kha va twana ka tin'wana ti-radio va kha va vilerisa hi ku ongeti ka ha langutiwa swilo xa 29 ku ya ka 30 wa malembe ku nga langutiwi ku sukusela 2019 ya i swa nkoka na swo ku ri loko hi vulavula African National Congress a ku laveki vanhu va ku kumbe African National Congress yi sungule ku rhangera hi 2019 hi mhaka ku ri sungule hi 1994 so loko hi vulavula leswi swi endlekeke leswaku ri swi kota ku swi endla ka vanhu a better life for all hi leswi ku rhangela so hi 1994 and loko mi vulavula hi mhaka ya a better life for all ku laveka ku tisiwa ku ri ku na ti-generation to karhi kwala me na wehe hi generation yin'wanyana ku na lava ku ri va tsariwe hi 1994 hi lembe leri va na 29 ya malembe ene ku na vanhu va ku tala ngopfu va ku ri va na 29 ya malembe ku ri na siku rin'we a nga swi kotanga ku kuma ntirho a nga tirhangi so i xilungu lava ri ku na ti-born free so ti-born free loko va vulavula i achievement African National Congress swi nge pfuni ku va ta vulavula ti-achievement ta malembe la ntlhanu la hundzeke vo va ta vulavula ti-achievement ta African National Congress ku sungula hi 1994 i ku ri vo leswi va swi tivaka va tiva mfumo wa African National Congress a ku na mfumo wun'wana lowu va wu tivaka mara vanhu va ku fana na hina hi tiva leswitsongonyana hi nkarhi wa apartheid so hi na leswi xilungu va ka ku na benefit of comparison ku ri hi nkarhi leyi wa hina vanhu va ntima a va nga swi koti ku ri va ta va ti-manager a va nga swi koti ku ri va ta hola ku fana mali ya ku fana na valungu a va nga swi koti ku ri va ta kuma ka ku tshama ti-suburb va nga swi koti ku nghena tikolo ta private mara masiku lawa swi endleka so munhu wa ku fana na wa age ya me a nga vulavula ku ri ya mara no swi koxa ku ri ANC swi endlile yi endle 70% loko a languta ku sungula hi 1994 ku fika sweswi mara munhu wa ku ri u tsariwe hi 94 a ku lavi ku ri a ta cheka ku sungula hi 5 years fanele munhu loyi a ta sungula hi 1994 ku ri vutomi bya hinkwaro
hinkwavo a tirha ka African National Congress. So a swi fair ku ri na president na ta vulavula hi 5 years ku laveka va vulavula hi 29 years ku ri va endle yini mara hi mhaka ku ri loko languta ku sungula hi 29 years va tshembise vanhu swilo swa ku tala vulavula hi mhaka ya vanhu lava loveke vhiki leri hundzeke le Joburg le Marshalltown ako it's a wake up call mara vanhu va ku tala tiva ku ri wake up call I vulavula nchumu wake up call i alarm ka phone ya wena andiri u nga yi snooze loko was snooze so sweswi ku ri wake up call mhaka ku ri na ANC i ta pfuka kumbe ya snooze na sweswi na yi ta languta mhaka leyi endzhaku ka malembe 5 yawo hi ku ri leswi reason ya ku ri va endla manifesto review hi ku ri ku laveka va humesa manifesto yin'wanyana 2024 so va chava ku ri vanhu va ta vulavula ku ri mara va vulavula hi manifesto leyintshwa kasi leya ya khale mi swi kote ku endla yini ka so leswi ni nga vula ku ri is a cosmetic process ka voho swi ta endleka cosmetic ka ti-province va swi endlela ku ri loko manifesto ya 2024 yi huma vanhu va nga vutisi ku ri ka swi a mi vulavuli yini mhaka ya 2019 to 2024 a hi languteni ka leya ya vumbirhi Mashego leya vumbirhi mhaka hi leya ya BRICS va hi nyike xiviko president mi kume yini ka xiviko hi timhaka ta nhlengeletano leyi nga va kona ya BRICS swiviko swa ku sungula ku na swa ku tala swa ku ri swi vulavula kahle hi Afrika-Dzonga ku ri handri loko mi swi kota ku loko Afrika-Dzonga swi kota ku khoma conference ya BRICS leyi conference leyikulu ngopfu ku na vanhu va ku tala varhangeri va ku tala va huma ka matiko man'wanyana Iran, Egypt, tindhawu ta ku tala ngopfu so mhaka ku ri va swi kotile ku hosta conference leyi ku nga vi na pongo ku nga vi na swilo swa ku biha leswi endlekeke swi komba ku ri ku na level yin'wanyana ya Afrika-Dzonga leyi ya security kumbe ya ku swi kota ku khoma vanhu swi fana na 2010 ku 2010 a yi ri advert ku no nga swi kota ku ri u famba Afrika-Dzonga swilo swa endleka loko ku hostiwa swilo swa pfuna so mara leswi ni swi teka president swi vulavula swa ku ri ni va ku ri wa vulavula mara ni swi swa le kwini swa ku sungula mhaka ya BRICS the issue ya BRICS rapid BRICS Brazil na Afrika-Dzonga va swi kota ku tirhisana Russia na China va swi kota ku tirhisana China na India a va swi koti ku tirhisana ku na nyimpi yin'wanyana ku ri ya lwiwa ka matiko lama mambirhi mara vanhu va ku tala va nge swi koti ku ri a yi lwiwi hi tibamu loko masocha a India a lwa na masocha a le China a va tirhisi tibamu va lwa kahle loko ku fana na Musangu njhe vanhu va vula Musangu so ku laveka vanhu va lavisisa leswi ku ri ku na leswi swilungu va ku na territorial dispute ka India na China a va swi koti ku tirhisana kahle so la ka BRICS a ni tivi ku ri va ta tirha njhani so sweswi loko ku va na expansion ya BRICS leswi president a swi endleke ku ri swi ta va positive swa ku se ku ta va BRICS +6 ku ri swi ta pfuna me a ni twisisi ku ri BRICS leya ku ri i na vo Brazil na vo Russia na vo India i ta pfuna Afrika-Dzonga njhani loko Afrika-Dzonga na matiko man'wana la Afrika a nga swi koti kahle ku tirhisa leswi va ku i Africa Free Trade Agreement ku ri loko hi vulavula ku xaviselana a ku laveki ku ri yi ta va proud yi ta bamba hi ku hey me hina swi kota ku xaviselana na Russia na India swa ku sungula yi swi kota ku xaviselana na Rwanda kumbe na Tanzania na Africa Free Trade Agreement loko o languta swilo swa ku fana na European Union yi leswaku ri swilungu va ku is a closed club ya voho vanhu va le Europe loko va vulavula economy swa voho a vulavula ku ri economy ya Europe ta kula hi ku ri yi tirhisana na United States kumbe na Canada va languta ku ri ku va na trade la ka voho so leswi swi ta va nkoka ka Afrika sweswi president u vulavule ku ri BRICS loko se yi va na expansion ku nghena matiko man'wana swi ta pfuna me a ni twisisi ku ri njhani mhaka ku ri as long as ku nga na trade la ka hina African Free Trade Agreement ku nga na ti-tariffs loko ri ta ku loko ni xavisela tamati ya 5 rand ta xavisa 8 rand swi nge pfuni ku ri leswi swa ku pfumela China na Russia ku ri va ta investa ngopfu kwala a swi hambani ngopfu na nkarhi loko ku ri France na Britain a ti ri ti-colonizers leswi swi ta pfuna ku ri Africa varhangeri va la Africa ku veleka va nga tshami hansi va ku hey hina hi vona leswaku yi nge swi koti ku endla swilo ku nghena matiko man'wana ku huma le Asia ma-China na ma-Russia loko yi vulavula ku ri loko vo Nyerere vo Julius Nyerere na vo Kwame Nkrumah va vulavula i Uhuru kumbe Liberation Africa a va nga vulavuli ku ri
ku laveka ku replace France na Britain ti-imperialist ti-imperialist n'wanyana ku ri loko u languta BRICS na ndzi ku ri BRICS yi hambana njhani na ti-imperialist organization tin'wana ku ri ku na lava na matimba ngopfu ku na lava nga na matimba ngopfu hi mhaka ku ri n'wana u vulavurile ku ri hi nkarhi leyi Afrika-Dzonga i joina BRICS a ku fana hi xilungu va ku it's like a cat going hunting with the lions so yina nje i katsi nje famba leyi ri ya ku hunta na tinyamazana tin'wanyana so ku extenda ku faka mo Iran yi ta na oil yayo na oil ya ku tala ngopfu na loko sweswi ku na ti-sanction mara matiko langena vo Saudi Arabia a ni voni ku ri yina i xavisa yini ka voho ku swi ta twisa hina ku vava ku ri hi ta xava swa ku tala ngopfu vo va nge xavi nchumu la ka hina hi mhaka ku ri a ku na leswi endlekaka swa ku ri va swi lava la ka hina so expansion ku va no expansion a ni voni leswaku swi ta pfuna a ni twisisi ku president loko a vulavula ku ri swi ta pfuna Afrika-Dzonga Afrika hinkwayo ku ri swa yi pfuna njhani kwala ka loko ka hetsela eka yaleyo ya BRICS sweswinyana khale ku hume xiviko lexi xi kombaka leswaku president Joe Biden ve le ku vilerisiweni timhaka ta ku ongeti president wa le China Xi Jinping va kombisa timhaka ta ku va nga tsandzeka ku ya ka nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va yi rhurheriwe a India leswi ku nga xifaniso xin'wana xa ku kombisa mhaka leyi mi yi vulaka ya ku ku na ku tshukisela mahlo exikarhini ka swirho leswimbirhi swa BRICS leswi swi nga heta ku swi veka nxungeto ka ku tshamiseka kumbe ku kala ntshamiseko ka xona xiphemu lexi xa BRICS hi ndlela yaleyo yeah swi ta endla tani ku ri Xi Jinping na Narendra Modi a va swi koti ku langutana kahle vele India na China ku laveka vanhu va hlaya mhaka leyi va yi tivisa kahle va nga vulavuli ku ri va vulavula le ka muganga lowunene na vona va ta yi tiva kahle and swin'wanyana bra Peter swa ku ri a ni levele ku swi mention mhaka ku ri loko o languta development bank ya BRICS i ku i lava ku tirha ku hambana na leswi swi lumbaku na ti-Bretton Woods yi vulavula hi IMF na World Bank International Monetary Fund yi lava ku ri yo i ta lombisa mali ka matiko ku ri kumbe ku nga va na ti-interest kun'wanyana mara leswi swi nga endlaka swi nga tirhi president Ramaphosa na vo Vladimir Putin va vulavula hi de-dollarization ku ri ku nga tirhisi dollar mara sweswi loko yi vulavula hi minute leyi ti-loan leti BRICS Bank i nyikaka matiko man'wanyana va ti-nominata hi ti-dollar va ku nyika loan hi ti-dollar i sweswi va vulavulela Joni ku ri ku laveka 30% ya ti-loan ta vona ti nga nominatiwi hi dollar so loko wena u lwisana na World Bank ya ku ri i khomi hi America na dollar ya yona so na wehe ka laha ka wehe u nyiketa ti-loan hi dollar ya le America swi ya le ndzhaku le ka Bibele va ku imani va ku hosi swa pfumeriwa ku ri ta hakela tax na ku imani leyi mi vonanga la ka mali leyi so I could give unto Caesar what belongs to Caesar leswi vulaka ku ri na sweswi BRICS i ta nyika Caesar what belongs to Caesar ku ri ti-loan ta yoho ti printiwa mali ya kona printiwa le America and Africa i na ti-mineral ta ku tala ku fana na tigolide na ti-uranium levo nije a va nga swi kota ku trade leswi swi ri la Africa kumbe ka matiko man'wana ku na ku va tirhisa dollar ku ri loko u endla BRICS ya ku ri matiko a va swi koti ku tirhisana ka military kun'wanyana and u tirhisa mali le America swi pfuna ku ri u pfuna America a wu lwisana ri ngo swi koti ku ri u ta prevail ka America loko u tirhisa mali ya yona a hetseleni good enough hi languta ka timhaka ta Lady R va DA va tikomba va nga tsaki hi mbulavulo wa president loko swi ta ka timhaka ta ku yima ka xikepe lexiya le a Simonstown hambiloko president va ku a ku nga ri na vumbhoni kumbe ku kumekanga vumbhoni ku ya ka panel liya n'wina mi problem ya DA i ku ri va endla leswi swa ku ri hi xilungu va ku ku na union agent ya matiko man'wanyana i ku ri wehe la Afrika-Dzonga mara leswi swi endlaka u endla ntirho wa matiko man'wanyana u le ka vuhlori u sola u teka information yi nyika matiko man'wanyana DA va nge swi koti va nge pfumeli ku ri report leyi ku ri leswi swi vulaka president ntiyiso ene leswi endlaka ku ri ku ta tsandza katsongo ku ri na vanhu va ku tala va pfumele ku ri report leyi yi nge releasiwi vanhu va nge swi koti ku ri va ta yi hlaya kun'wanyana so ku ta huma nje ti-report ti-highlights ka report leyi mara leswi DA nga swi kota ku swi endla ta tiva ku ri sweswi leswi va ta swi endla kumbe a ni tivi mara leswi va ta swi endla va ta court va ku va try ku report leyi ta releasiwa vanhu va ta swi kota ku yi hlaya
mara kuna portfolio committee ya intelligence le parliamenteng lava se va ka portfolio le yi vanhu va ku ri va na ti-clearance ta kahle ta security loko DA lava ku ku vona report ya ku helela va nga swi kota ku ri va yi le ka intelligence portfolio committee va kombela koho va ta yi hlaya va yi tshika koho kwale va nga vulavuli hala ku ri va nga swi koti ku vulavula ku ri va hlaye yini ka document because leswi swi vulavulaka hi president swa ku ri Afrika-Dzonga yi xave swilo swin'wanyana swa majoni le Russia and swilo leswi swi tirhisa la Afrika-Dzonga na la yi tirhaka ko fana na vo DRC na vo Sudan and so va nga swi koti ku ri information yaleyo yi kola ka report leyi ku ri a ku na vanhu lava endla ti-submission vo Armsco vo Dinel na van'wanyana so loko u nga teka report leyi u yi release so munhu u to tshama hansi ako Afrika-Dzonga i na tibamu 10,000 ya toho i na tinhlampfu 5,000 ya toho leswi laka ku ri loko yi nga lwa na Afrika-Dzonga ka 3 months yi ta helela hi tinhlampfu so swa tiseka ku ri swilo yini va nga lavi ku rindza report hinkwayo mara DA va nga a ku laveki va endla leswi swa ku va melodramatic hi ku ri loko va lava report leyi swi nge pfuni ku ya court ku ri vhele court na yo i swi ta ka constitutional court and swi nge pfuni va endle ka portfolio committee intelligence va kombela koho ku ri kombela ku hlaya ntsena hi ku ri va ta pfumeriwa ni vona leswaku a ni voni ku ri swi ta tsandza ku ri va ku for your eyes only wo hlaya and u nge swi koti ku vulavula na John Steenhuisen a ni ri ya tshamile u nge swi koti ku vulavula na Mazuti mara wehe wa ku ri u ka committee leyi o hlaya swa helela ka wehe over satisfied wo va byela ntsena vo Mazuti na vo Steenhuisen na vo Zile ku ri no I'm satisfied Hai ya kule ku tikeni ka ta tika swinene Mashego kambe hamswiritani khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu ke khensa me brapet na vayingiseri inkomo akhensa i good enough Mashego va lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM va hi fikise ka nhungu timinete ntsena yi nga se ba awara ya 1 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u ri yini ke hi le ka 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku tisela wona hi ri la amolweni la vanhu va kha va hala na hala hi un'wana mingiseri lo nhleka DP ai semshaka in DP let's okay right DP forget right man it's aksa erutrere yo makanhleka merini wala DP ku kongoma ma matwa ku just ku etsasa wasivula emhleli wangwe makaya Modi prime minister wa India na China America DP ya to karata msavini mavona vetele ku Modi vaya India vaya USA vandlalelo wa red carpet Joe Biden vavuye va demakala swinene ngopfu loko ku ri hi ku milandzelerisile kwalaha va nga vuya USA va veti va vuya se swi va west a swi ri kona swa n'wanchumu between India na China mara immediately va vuya loko mo langutisa na swilo swa BRICS va vuyiswa ndzi nga ku vana ku cinca katsongo for an example na timhaka ta ku amukela timember tintshwa India va nga ri ku pfumeleli ngopfu a swi twala va ri ku kokeleni a tlhelo so maendlelo ya USADP ma bad ngopfu emisaveni nhlangano lowu wa BRICS a va le ku vulaveni that is why na nkarhi lowuya wa va Delma Resort va angaleserini tindlela hinkwato ku vona ku BRICS yi fa loko ma ha tsundzuka va za va ku nghena nkulukumba loyi Jose loyi a rhangela BRICS nkulukumba loyi a ku ri munhu wa vona halaya i yona nghena vela kokela ku ya halaya manje se vakulukumba lava munhu un'wana na un'wana loyi a nga na interest ya ku a nga twanana na vona va vona nga ku onhetela ti-interest ta vona a swi tali ngopfu ku va twanana na vona va le ku lweni banga leswo va ri cini BRICS swinene ngopfu va le ku tikarateni DP se ene loko se xiyimo xi te tani a na ha ku mi nga si languta leyin'wana loko se xiyimo xi te tani swi vula yini ka ku tiya ka BRICS hi ku a hi ngo to hetelela yi phatluka hi ku va lava vambirhi hi vo va nga na matimba loko va pimanyisiwa na va Afrika-Dzonga ku tani na va Brazil sweswo ya loko matiko ya nge se lemuka magenge ya USA na nhlangano wa BRICS wu nga ka wu nga tiyi kumbe u nga tshika wu hangalaka hi ku famba ka minkarhi loko matiko ya nga lemuki ma vona la tikweni a ni mi tlheriseli ndhawu ku DP ku ve na issue leya ya ku zima phone that was an engineer a ku ri project ya USA
leyi vanhu hi nga swi tivi swi twa nga ku vanhu va South Africa va kwati nkati no a vo dzahisiwa a ku nga ri na nchumu at all. That is why project liya yi fambile ma swi tiva na n'WDP yini yi ya fika Brazil yi fikile na le China and all those things. Right. I languteni this one ya xiviko xa tolo xa Lady R. Loko mo langutisa ku hava siku DP ri nga fika ku diplomat loyi ku nga ma-ambassador a vulavula timhaka ya swo fana leswi Bridget a nga swi vekisa hi swona yet ku nga ri na consequences ku hava mara because USA yi va na xoko a ku na nchumu lexi nga ta endleka eku va chaveni yet ha rivala na hina ku USA va hi dinga aka this region. We are the biggest trade partners ya USA in this region. Va le ku hi laveni na vona a hi swi ali ku hi le ku va laveni kambe na vona va hi lava DP. So swi kahle ku DP USA hi va careful mani ku tirha na yona ku vula ka van'wana ma vona loko mi sayina ti-bilaterals na USA mi le ku dyeni ka dina na nala satani mi tirhisa forogo yo leha mi nga tshuki mi tshinela kusuhani because va dangerous vakulu va lavaya very dangerous. So xiviko xa LDR lexi a xi fanele xi ndleka DP nkulukumba loyi a fanele a sanctioniwa South Africa yi fanele yi n'wi hlongona a ku na swin'wana a hi fanele debate swona a fanele a hlongoriwa leswi a nga swi endla completely out of diplomatic immunities kumbe diplomatic act a yi tirhisi swona leswi a nga swi endlisa hi swona i ndlela ya vusopa fana hi ke yi nga rivali ku America yi famba yi hemba hinkwako loko yi lava ku overthrow ti-government yi tumbuluxa mavunwa economy currency atekiwile hi timhaka ta xiviko xa Bridget. Kwalano ka xiviko xo lexi na swi tiva loko mi nga vulavula hi ku matiko yan'wana ya onhiwa i ntiyiso langutana leswi nga humelela eIraq va kha va ku na weapons of mass destruction a swi helangi swi ve kona kambe a ni lava hi tlhelela kwala ka ku hikokwalaho ka yini president tolo loko va kha va vulavula va nga ri katsangi vito leri ra maambasada va nga ri katsangi vito ra USA. Hi swona leswi endlaku ku DP va hetelela na ku hi tolovela ene loko hi pfumelela that type of attitude yi endleka ka tiko hi nga vi na ku rimba hi fana na vo William Ruto hi fana na vo Uganda vo Yoweri Museveni va ha to tshama va hetelela a na ni le ku kombeni ku aka this region we are the biggest trade partners ya USA a swi vuli ku hina hi va lavaku na vo va le ku hi laveni DP on a serious note va le ku benefiteni so president a fana a kombe ku rimba kumbe ntshiva loko a vulavula mundzuku I mean so I'm sorry tolo ku no hi nge amukeli behavior ya Bridget a tiko a ta endla hi maendlelo leswi nga endla hi swona USA yi le ku hangalaseleni ka misava DP swinene ngopfu ene we need to be very careful loko hi tirha na vona a hi veni careful swinene mara xo hetelela DP loko USA yi vona ku matsandeka ku cooperate na vona va tirhisa va nga le ku tirheni ka ti-spy swi nga le ku tirheni vo fana na vo Helen Suzman laha mi nga ta kuma vanhu va ri 100 va ri hava maphepha lomu ku mi va yisa makaya va hi mi yisa court va ta tirhisa ti-court of to overthrow government tindlela hinkwato ta ku vona at the end why hi nga beni ku ti-NGO ta ti-civic leti vitanaka na swilo swa civic ti nga fani hi matiko ya le handle because ti-NGO i ti-spy ti-agent ti nga la handleni hina hi byela ku ti-NGO swi nge DP mi nga si famba Mdzebula a ni lava ku kamba xo hetisela kume na ro tsekeni ku ri hikokwalaho ka yini ku nga hi ndlela ya xidiplomati loyi a vulavula wa ambassador a nga sungulanga a swi fikisa ka mufambisi bya tiko a nga se nghenelela timhaka ta ku vulavula na vateki va mahungu. DP loko mi deleli muti mi nga fika mi nghena mi no ndhawu ta mi nga ndhawu tangi mi ngo fika mi tikela mati mi nwa mi famba mi tlhela vanhu va tsavula va vutsiku i mani yaloyi a nga endlekiwa swi nga tiveki na ku delela leswi swo komba ndzeko hava na mhaka na n'wini a va ta swi endla ri tiko ra Britain lomu va nga va maseve va tika va hloniphana phela ku hlonipha munhu DP hi leswi swi kombisaka hi swona leswi a swo clear ku komba kahle ku ni who are you. We can do what we want and there's no consequences. And as far no consequences. I'm delivering DP. I'm and send me fulele gap ya kuna matiko man'wana va ta mi tirhisa hi sweswo completely.
nemetelo mzebula kheseli swinene awara ya n'wenhla ka nhloko mixer umngana lona FM a yene ni hetwa kuma ungemsava lawa ya hlulani fanele magayisa nga yitshembisa wona ya yimise ku yini ta vuya hetwa mavonelo ya n'wena ku ya mahlweni ka 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mngana lona FM ne khalanga pet matebula gayisa sasa mingisa umngana lona FM makombandlela nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mngana lona FM makombandlela itakaona tweak suka haleno agyani nhlekani lo nakufumela ku ri vanhu mikola mingele ku rhumela na voice note na n'we mingele va ku tiva ku ri timhaka tingani mina ku angula ku yini ndlela yaleya hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo kasi ke yimani ku byela mingisiromene loko ri ka u nga se kandziyisa rito ni ta byela ncindani sweswiwani loko ni heta ku vulavula la amtlangelani lexiya xa nomboro leyi a ni se yi tiva kahle nomboro leyi yi tirhisaka ya WhatsApp ku ndlela ku mi ta kota ku kandziyisa rito hi kota ku twa hambi ku ri Telegram mi nga swi tirhisa havumbirhi ka swoho ku endlela leswaku hi ta kota ku twa ku n'wina mi angula mi ku yini ka timhaka leti a hi vula hi toho hi ndlela yoleyo na ku van'wani va vula tani ve ri kumbexana a swi ta va swi ri kahle loko Afrika-Dzonga a yi lo teka xiboho xa ku wena muambasadara wa Amerika mukala hi ta lava van'wana lava va nga ta ku loko va vulavula na hina va vulavula va kha va tshembeka hi ndlela yeleyo santivi ku na n'we mina matitwelo kumbe vonelo ro karhi eka mhaka leyi hi bulaka yona hi nga tsakela ku twa n'wangulo wolowo hi kota ku twa ku mi ri yini ku endla leswaku hi ta kota ku hambi ku ri eliya ya X mi nga yi tirhisa na yona hi ta kota ku twa ku yini nomboro ya WhatsApp i 0657443911 a ni ri mi yi fonela a ni swi tivi mi swi kuma ku swa miehleketo yo fonela tinomboro leti hi mi nyikaka ta WhatsApp hikuva va hi mi nyike nomboro yo fonela kambe n'wi mi fonela ya WhatsApp eyi mativana a hi hundzeni la hi ta vuya yisa mahlweni ta ka hiswo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani na vaxumi buphete me a ni kombela ku vutisa mani hambileswi swo langute nga ku me no hambukanyana ka leyi mi vulavulaka hi tona loko mati mi nga mention hinkwato ku na project leyi vulavuriwaka leya mati hala Giyana hala ni vula ku mhano la ku twisisa ku na project liya yi nga fikelela aka matiko mahala ka hina hala vo Basani ka Maswanganyi vo N'wamankena vo Gandlanani hele because tindhawu letiya loko ni tsundzuka kahle mina gine ku vona mati laha hi 1996 ka ha ri na khale va ku ve ku na tipress ta le mapatwini so sweswiwani loko ku na mati nkarhi wun'wana swi nga endleka mati ya pfuleriwa kan'we ya huma kan'we hi n'hweti so hi leswi a ni la ku twisisa swona ku project liyani yi to fambela kwala gange ra Giyani ku ya kwaleniya kumbe hala kwahala matiko ya ka hina yi ta fika ma ta fika ma hi thonela mati lama na enhlikani muhaxi ni le ka vayingiseri ya le Zimbabwe ni vona ingaku varhangeri va matiko ya SADC a va fanele ku va vona lava va phulelaka mbholovisana etikweni leriya ku va na kurhula handle ka swona hi ta tshamela ro vona matiko yo tala ya tikonkulu Afrika ku ri na ku vutliwa ka mfumo hi masocha hikokwalaho ka ku va ku nga ri na ntshamiseko swa ha to ya emahlweni se hi vonile le matikweni yo tanihi va Gabon ku hinkwako lomba Niger ku ri na ku vutliwa ka mfumo hi masocha yekayeka yo tani loko varhangeri va khondla mavoko ya ha to ya emahlweni yi ti nyika matimba le muhaxi ndzi lava ku vona ka mhaka leyi nga humelela Flayhof a ku heleni ka vhiki laha ku nga tshwa mikhukhu plus or minus 44 ya wona ku hetelela ku va ku na lava nga lahlekeriwa vutomi lexi a ni lava ku va ntsundzuxa xona eka vaakatiko a ni lava ku loko va vona ku nga ri ku na ndhawu leyi va nga kotaka ku va va dzima mikhukhu loko swi ri anawini leswaku va nga dzima mikhukhu a va endli leswaku tintambu ta vona ku va ku ri tintambu ta ntiyiso leti ti nga khoneketa swa gezi naswona ku va ku na ku siyelana mpfhuka aka mikhukhu leyi nga va ku dzimiwa hikuva loko yo tshama yi te bundhawu yin'we hi kona laha swi nga ku va ku ri na madzolonga ku mikhukhu yi hetelela yi tshwa yi hlayile inkomu muhaxi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi
Sweswo mingisero mukana lona FM la ku twa leti ti nga miehleketeni ya wehe hi ndlela yeleyo hi kota ku twa ku tivi ku la i nga ko i ta va i khe i khome timhaka kambe ke ku na muyingiseri wun'wana hi loyi i nhlekani Ihlekani Butete na hlekani ta vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. a na ha yi kumangi nyama leya ndlopfu mina laya ni yo byeriwa ku ku na nyama ya ndlopfu a ni yi kumangi Sala ni ta na yona yi tele a xi tabelanile ni kuma mfambi na kindza. Hayi kambe okay ni la ku vulavula hi le ya Robin Bridget wa le America. A swi teka ku ma-America lama ma nga vatima i vanhu lava va tivaka la Afrika ku ri kaya mara u ni nyumesini loko ku va yena a lejaku ku hi humesi matlhari hi yisa a Russia ivi se DA yi attack president wa hina president Ramaphosa a swi lava ku ve ku va na campaign a hlongoriwa tlhelela kaya hi ku hava mbyana ka makhelwane yi nga ta ku yi ta vukulala kaya hambi no yi raka 3 yi ta rhanga yi tsutsuma ya ku phe yi ri le ka vona leswaku Afrika a hi lwisa la atikweni DA yi va busy na president Ramaphosa hi ku ve vove le America ku kumeki matlhari hi Russia lama ma nikiwa Ukraine a nga vulavulangi nchumu a va vulavulangi nchumu hina a ku na nchumu lexi va nga xi vona loko ri hi yisini i swa hina hi yisi xihundleni vova yisi ku tlhela swi kumeka mara va vulavulangi nchumu se ku komba ku hi undermine kambe ni tsakisiwa hi leswi ni nge le ku swi voneni sweswi a ni tivi ku i fake news kumbe i swa mapele so the first time between April na sweswi ni vone ti-documents timbirhi ta kusuka America ti kha ti congratulate vanhu va le Zimbabwe ku sunguleni na ku ri mhaka ya swa misava pholisi ya swa misava sweswi i swa ti-election loko ku ri i tiyisa hi fake news swi vula ku BRICS yi le ku hi pfuneni ku endla ku America yi swi tiva ku a hi yona botimkhulu la a planet F hinkwenu a ringana loko va lava ku endla McDonald's ku huma McDonald's le ka vona tamatisi va ri kuma kwala amukeli se na hina hi lava swin'wana ka vona vo va lava swin'wana ka hina so ho fa hi tirhisana ivi va pfumelela na Zimbabwe yi pfuka hi ku hi ti-resources yi na ti-resources ta right yo biwa hi ti-sanctions hi International Monetary Fund na le ya World Bank kambe loko vo endla ku yi pfuka Zimbabwe swi ta antswisa na crime laha hi ku vanhu va le Zimbabwe swi nge hi bohi ku va tala ka hina a hi pfuxeni tiko hi pfuxa misava hinkwayo hi ta kota ku hanya kahle hayi ku hi vangeliwa crime hi mhaka ya ku makwanga ya vanhu kambe van'wani va ta vula July ku America hambi swi kumekile ku matlhari ya ndlise ku yini i mhaka ku vo va vurile anakeni va ha sungula ku vo va seketela Ukraine kambe Afrika-Dzonga yi vurile yi ku yo a yi weli tlhelo se loko yi nga weli tlhelo yi nga pfi yi ngungumerisa swin'wana swi lava mani hi boti loko no ku mani yi nga ngheni ku ve na xitsungulo a swi lavi n'wina hi boti n'wina fambi langisa swa n'wina vete ve le nyimpini hina a hi tikombi ku hi wela kwihi mara swa tiveka hi le ka BRICS hi yima na Russia ni ya sweswo ku endlela ku vanhu va kota ku swi twisisa ANC is a multi-class organization hina vanhu va ku fana na va president Ramaphosa van'wamabindzu na va President Gada va tirhisana na va America mara mina na mukhalabye Zuma hi vanhu va hala East ma swi vona mara hi le ka ANC hinkwenu se loko nkarhi wun'wani ANC mfumo wa South Africa wu vulavula wu nga tikombi ku le kwihi wu endlela ku hi matlhelo hinkwawo ka multi-class organization vanhu va twa va ri right mara loko se va ku sungulelana hi vona ku mi yisi yini va hi lwisa se America please a yimi nyana hi nga hi lwisi hi lava ku pfuxa tiko leri nemetweni mawani okay Enkom 0860002543 hi ndlela leyo 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula un'wana hi loyi hleka ayi hlikani khalanga mjani pfukeni mjani papa awa hi pfukile man okay
Philip Mabunda kwala na Magale. Leswi na ku xita aname anna Dr. Yali amkarmi vula n'wina muku loko intelligence ya la South Africa ayi lo vula ku wena brigade wa kona muka hi ku leswi u ta ku hi swo a leswi nga ta pfuneta ngopfu South Africa u tikombi u metlhelo ra hina tanihi lowun'wana a hetela ku vula aku loko vanhu va ntima va America va tela hi swi teka ngeti va teka va xikwavo va teka rikweru a karhi a rivala ku lava nga rhuma i va mani a nga va teka va rikweru mara lava nga rhuma i va mani ene va yingiserini loko va ri kwale so a nge vulavuli leswi nga ta tsakisa hina hi mhaka ku hi va rikweru ni u ta vulavula leswi nga ta tsakisa lava va nga rhuma se mi ni tsakisa ngopfu nkarhi u ta loko mi rhaka hi professor ku va ku na mitlhavela a va kona va yi sungule kahle va yi veke kahle foundation a hi nga ta n'wi byela liwa ku muka a hi ta va hi nga kotanga ku n'wi byela liwa ku muka wena brigade wa ko hi mhaka ku a wu tina leti ti fambisanaka na hina hi mhaka ku a ni ha languta ku BRICS yi yisa kwini va karhi va vula va ri hi fana na ximanga lexi xi hlotaka na tinghala se loko BRICS vuxaka bya ka BRICS byi tiyini hi ko se hi nga ta kota ku vulavula hi nkani wa Museveni mara se swinyana ka ha ri eli ngopfu nga vulavula tani hi nga swi vona ku xana xi ta phameriwa ku fika kwini ximanga lexi xi nga le ku hloteni na tinghala na leswi swi vula ku ni mitwa kahle marito man'wana loko hi nga se kandiya hi nge swi koti ku ya sungula ku vhinya ka pfarisa vuxaka lebyin'wana hi nga na byona hi ndlela yaleyo hi nga se va na ntshembo wa kumbe ku vona mihandzu ya laha se hi nga kona good hi ta ku loko se hi kandzii ku tiyelerini kahle hi vona ku awa hi ntiyiso hi le ka xiyimo lexi a hi xi languterini na vova lava matiko man'wana lamakulu ya BRICS se hi ko se hi nga ta vulavula ku fana va Museveni hi nga ha ri na mhaka ngopfu ku hambileswi swo nyaka pfala hala se hi khome ko tiya a yi la ku fana munhu luya ku loko ni karhi ni ri ndzeni ka taxi ni vona movha wo fana na bootpad ni ku hey wena driver ni yimele ni ma ni chika bootpad hi luwa kasi a ni siva xo hi number plate loko ni chika nkarhi lowu ni vona ku number plate ko ena a hi yona taxi leyi na yo se yi fambile hala tlhelo se hi nge tsutsumeli hi chika ma ni khoma bootpad ni mitwa kahle vutomi ni keseri swinene vutomi na kesa 0860002543 he vani hungu leri ni ri kuma ku ri khumba ka halahala kambe ni tata ka rona i mani sungula ni twa miyingiseri loyi hleka ni va xona mpfukeni mpfukeni minjhani mpfukeni mahaxi wa mina akenza inkomo ni rhandza ku nduduzela swiyenge swa vuhlori na ti-hawks ti-special units leti hi nga na tona ka South African Police Services swi endleni va na mahelo mavhiki ma kahle ngopfu loko ni twa ku swiyenge leswi ni nga swi boxa laha henhla swi kha swi katsana swi tirhisana na swiyenge swin'wana swi kumeke swi ya humelela a ta kumeka va ya eliminator swigevenga ti-serial robbers andhawini leyi va ngo hi le LTV las a North Richard ni munhu loyi minkarhi ya ku tala ni tala ku ni vula ku n'wina mi ri mi ve na ku hela ka vhiki ka kahle loko swi titani loko vanhu va hundze misaveni yes ni swi vula hi mhaka leyi muhaxi wa mina i timhaka ta ku vanhu lava hi vulavula hi ti-hardcore criminals. They are hardcore criminals, they are serial criminals as well. Kotha ku va kumeke va pfula ndilo ni vula timhaka ta ku va sungula ku duvula maphorisa ni vulavula na n'wina ni tshamela ni nga kona ku na phorisa ra Hawks ri nga kumeka ri tsemiwa nenge hi ndilo lowu nga kumeka wu phatsama ehenhla ka miri wa rona so ni ri yes hi mhaka ya ku hi kumeka minkarhi ya ku tala hi kha hi ku maphorisa na leswiya so leswi ni lava ku swi nduduzela namuntlha i timhaka ta ku loko intelligence ya hina leyi ni tshamaka khandrila yona loko yo va yi ri well capacitated and well resourced yi nga kumeka yi kha yi endla ku vugevenga byi kumeka byi kha byi hunguteka loko ni ku vugevenga a ni vuli lebyiya bya xiyimo xa le henhla ku fana na ti-CIT cash in transit ku fana na ti-house robbery business robberies ni vulavula hi vugevenga hi ku angarhela so loko ko tiyisiwa xiyenge xa crime intelligence atikweni ra hina hi ta kumeka hi vona swin'wana swi hunguteka yin'wana lava ku yi underline hi ku hatlisa i timhaka ta ku ti-foreign nationals va kumeka va kha va hi moxa swinene ngopfu va le ku hi tshikeleleni ngopfu ka timhaka ta vugevenga hi swi twini ku hi dyindle diya vanhu lava nga vuliwa va ri ka dyona a va hlengeletane kona
it belongs to a Zimbabwean national. So laya swi swi komba ku kuna vanhu va ku tala ngopfu va matiko ma le handle ngopfu va Zimbabwe no kombetela ni nga chavi vanhu va le Zimbabwe va endla vugevenga bya xiyimo xa le henhla ngopfu muhaxi wa mina ni le ndzeni ka poto leri ni vulavulaka hi rona na swi tiva leswi ni vulavulaka hi swona so lexi ni lavaka ku xi tiyisisa na hala ku huma amoyeni muhaxi i timhaka ta ku loko vanhu laha hi tshamaka kona hi kha hi swi tiva ku munhu wo karhi i nga ku hleketelela mani i nga ku maendlelo ma yena ma swilo ma hleketelerisa i tikomba a nga tirhi mara munhu loyi mara i hanya vutomi bya mavayivayi swi na nkoka ku kumeka khabinti wa yeni ku landzeliwa timhaka ta reporting leyi yi nga yona ya straight ku reportiwa ka anti-corruption unit a xiphoriseni hi ku loko ho tala moyeni laha hi gungula ku maphorisa leswiya laya ku na munhu la ndzhaku vugevenga swi to kumeka swi kha swi ya mahlweni swi nga heli mara loko ku ri ka ni ku na tip off leyi kumekaka yi kha yi yisiwa ka a relevant place hi ta kumeka hi vona vugevenga lebyi na loko byo va kona byi ta kumeka byi kha byi ya hansi so hi yin'wana vuleyani lava ku kombisa ku loko crime intelligence yi nga tirha kahle ku fanele swi yi nga tirhisa swona hi February ya 2002 a Rosettenville loko kumekaka va ya khoma vanhu vo ringana vo 13 loko crime intelligence yi tirha kahle swilo swa ku tala swa hunguteka so ni ri xandla ehenhla ka xin'wana hikuva vanhu lava loko a va yo khomiwa kunene va na timali to tala a va ta kumeka va kha va va huma hi tibail va tlhela va yisa mahlweni vugevenga se ni ri xandla ehenhla ka xin'wana ka sweswo Nametwe ni kese kom shimani I cancer swinene 0860002543 mani yana ku nghenisa lo nceda mopfa mungu vekise sweswo ku na xitori xin'wana ni nga xi kuma laha hi va ka yini kumbexana hi ta kuma nkarhi hi vulavula hi xona kambe no lava ku ni suka ni mi byele xona ni kume tsalwa laha ri huma ka munhu wa ko i ri huma ka halahala ene va swi hleketelelaku se ni la ku vulavula hi yini n'wi va ka halahala ni xoko se ma swi hleketelela ku ni la ku vulavula hi yini ayi kona hi va ka yini loyiwani i ri ni kombela ku botpet mi nga pfuki na siku na rin'we mi ni boxile ku yime mani kambe ka halahala ku na xiphiqo ehansi ka vukosi bya ka vuhosi bya ka Madonsi ni ta vhani va fonela sweswi hosi Madonsi loko ni huma la moyeni xiphiqo lexi landzelaka eka muganga wa ka hina hi na tavern leyi nga kona kwala tikweni leswi humelelaku swa ku na leswi humelelaku swa leswaku vavasati va rhambiwa va ta cina va nga mbalangi leswi swi humelela Friday na Saturday every week xivilelo i ku ndavazita a va vuli nchumu hi swona ene swilo leswi swi le ku onheni ka tiko leswi endlekaku ko va prostitution kwala tikweni xin'wana swi endleka erivaleni swi vona hi mani na mani hi kombela ku pfuniwa hi mhaka leyi tiko ri le ku mbombomeleni hi vuoswi antivi swi onha yini swi onha yini loko vanhu va teka ni vula loko vanhu va swa onha ai va ka hina mi hanya njhani marara kwala tikweni reri va ka hina ai kona ai tsereni mi ngiselo nhlekani Ai mjani? Ai pokeni mjani? Ai ni ta ni khomela ku huma makini a ni talangi ku huma makini mara ni na xiphiqo ai mtweni swi possible ku fika kwini botphete ku a tliliniki yo fana na ya le Rithavile la Polokwane la yeah loko ku ba 1 o'clock ku va kombela ku ya lanjini a va nge pfuni vavabyi ni vulavula sweswi ku na munhu loyi a nga ya nampundzu i yise n'wana ka leswiya swo tlhava leswiya na sweswi loko ku ba 1 o'clock va te va kombela ku ya ku wiseni ku na ti-department leti ti nga ya ku wiseni a hi vona ntsena va sayiti leriya a nga swi possible ku fika kwini ene swi acceptable ku fika kwini ku tliliniki yin'wana na yin'wanyana leyi nga kona la South Africa swa pfumeleriwa ku loko ku ba 1 vanhu va ku va ya lanjini kumbe va ya ka tea time na loko ro hetsela ni twa MEC a va vula ku a swi pfumeleriwi kambe kumbexani ni nga va kumbexani ni yo rivala mara ni hetelele ni kha ni swi twisa sweswo kambe hi ta mi lavisisela yona ku ya mahlweni bota mina nkarhi wu nga ni vondoka okay a leswi swa ka hala va nga rili ngopfu masiku lama swi common so hi mhaka ku swi common se
va nga rili a va swi lavi vona mugangeni wa vona lava nga ni rhumela masiku lama swi common ka hambi a Giyani swi swa kumeka ndhawu to tala a Giyani hi kwihi lava ndhaku sweswo va fika va rhamba vavasati va ta hluvulela hi le kwihi ko va ku ani ku vulavula hi mavito ya tindhawu ta vanhu a swi pfumeleriwi ku na sesi luya wele leri wele ku luya sesi Zodwa ni vone post yin'wanyana a ri kona kwala vhikini a ri Giyani na hala ku ya sayiti ra va Magevhala a va ri kona vhikinyana ririwa a ku ndliwa sweswiya ne kombela ku chayisa makwavo ni ta mi lavisisela leya ya titliliniki ani inkomu ya no hi fanele hi tshama hansi hi vulavula hi swona leswi siku rin'wana hi twa ku kahle hi fike njhani ka xiyimo xa ku se mi rhamba munhu mu n'wi rhambela ku ta hluvula hi va ka hina hi fanele hi vulavula hi swona leswi hi twa ku hi rixaka ri ya kwihi kambe hambiswiritano nongona ka humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana rismart wa Jim wa xitlanga wa xingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadze a hi hlangane nakambe ka nongona ku lowu fanaka mundzuku hi ku tisela wona thuyi kusuka studio 13 hi ku Afrika wa vulavula nongona ku dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni kambe sweswi a hi tweneni ku hlula ni fanele magayisa u ri mahungu ya wara yambirhi ya ta emisekweni ya guys